Siyalamukela njalo bathandekayo kusifundo setshumi, isifundo esikhuluma ngemililo egehena. Okhulumayo namhlanje njalo ngowenu umfundisi uJimlilo. Ngosabangane bambana bazivese. Salibonani babukeli labalaleli, samukelana kusifundo sethu esimnandi. Siloko sifunda ngabafileyo, sizama ukubana siveze amanga, kucaca amanga akhulunywa nguSathani ekusungulweni. Okhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngiyalibingelela abathandekayo ngegama likaJesu Kristu ozayo masinyane. Siyabonga ungena esifundweni okhulumayo ngoThalenti Ngco. Salibonani bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Siyamukelana njalo kusifundo sethu sakuyona le iviki sengathi singabusiseka lapho inkosi sambula amaqiniso okufanele ukuthi siphile ngawo. Mina engikhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Asicimezeni sizuzeni umthandazo singakangena esifundweni. Baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini, kalihlonitshwe lidunyiswe igama lakho. Siyabonga ithuba lokuhlala phansi sitadishe ilizwi lakho. Siyabonga ukuthi ilizwi lakho liliqiniso. Sicela ukuthi usambulele imfihlakalo yaleli lizwi sibe sesiphila ngayo. USathane ulethe inkohliso emangalisayo. Abanye siyayikholwa singayinanzeleli, kodwa sicela ukuthi nxa uzakwambula leli qiniso silithathe siliphile bese silahla yonke inkohliso evela esitheni. Sibusise nxa singena kusona lesi sifundo usiqhube. Siyabonga ukuzona lo mthandazo lokuphendula ngoba siukhuleka ngokukholwa ebizweni lenkosi yethu Jesu. Siyabonga, amen. Amen. Kuvike liphelileyo bathandekayo saxoxa kabanzi. Sikhangele ngemibhalo enjani ephikisanayo. Uleli viki singena kolunye uluhlu lwemibhalo. uSathane athanda ubona aqinise ngayo imfundiso yakhe ukuthi umuntu kanjani akayikufa. Lamhlanje sikhangela imililo yegehena. Akusifundele abaseThesalonika bokuqala ngo5 ivesi lika21. Ivesi ngu21 ithi hlolani izinto zonke. Bambelelani kokulungileyo. Hlolani izinto zonke, bambelelani kokulungileyo. Singakaqali ubona sixoxe ngaleli ivesi lalesi sihloko. Kulamazwi embongi yaseItali. Encwadini yayo ethiyona The Divine Comedy. Indoda le ithatha amanyathelo okuhamba komphefumulo. Imbongi yayo kumbe inkondlo yayo ithiyona nxa umuntu efayo umphefumulo okwenzakala ngayo ngemva kokufa uya endaweni okuthiwa kusesihogweni esingaphansi komhlaba, kumbe uye endaweni okuthiwa yipurgatory. Kule indawo okuthiwa yipurgatory umphefumulo uyahlanjululwa, ungahlanjulwa susiya ngaphi eparadise, kumbe uye straight eparadise lapho okuloNkulunkulu khona. Nxa sayixoxa indaba kabanzi, asike sibuyeleni kusihloko salamhlanje, imililo egehena. Ngemva kokuzwa le inganekwane yalondoda, siqathanise le ndiyane lethu ukufunda ngekhanda. Kunesikuzwisisayo khonapho. Siyabonga. Mina ngithathekiswe indiyane kwaziwa ngekhanda. Ukubana ake sifundeni ukuhlola yonke into. Sibeni njengebandla laseBerea. Kuthiwa kwakuthi kufundiswa kuchunyayelwa bayehlola ukubana kuliqiniso na. Kukho konke esikwenzayo asihloleni izinto zonke
lukholo lwakho ngomtshado ngobafileyo ngokuthi kudliwa njani hlola imibhalo lenqubo yebandla funda ukuhlola uzihlolele bese sifunda ukubamba siqinise khona lokho kanye okuqotho kusifundo sethu saleli viki kukho konke sikwenzayo asihloleni imibhalo ukuthi ithini ngegehena ukuthi ithini ngesiphetho sethu bese sibamba siqinise khona lokho okuhle esikufundileyo okuselizwini likaNkuluNkulu esivumelane ngalo ukuthi kuvike phelileyo ukubana aliphikisani ilizwi likaNkuluNkulu lihleli kuze kube linaphakade. Siyabonga ubona uyatsho ukuthi hlolani ini imibhalo sibambe amaqiniso njani okuhle phela le ndoda le yenkondlo le yahlaba lo dumo olumangalisayo kwathi labo ezenkolo bayibamba bayigagadlela lindaba yokuthi nxa umuntu esefile uya egehena emlilweni lesikhuluma ngayo siyabona sizwe lokho ulane khona. No, ngibonga i-challenge esilethayo lapha kubalaleli lababukeli ukuthi asinazeleleni izinto esizikholwayo. Kulomunye umngane wami ebengike ngafunda la iBhayibheli phakathi kweviki ubengixoxela ethi Mrs Mhlangathini eChurch yethu siqalisa sibe lenkonzo lethuba lokufunda iBhayibheli. Ethi kodwa inkonzo yona leyo abantu abanengi ababuyi kiyo ngoba kabafuni into yokufundwa kweBhayibheli. Kodwa nxa sokubuya le inkonzo yokugida yokuhlabela yokuprofita yikho ukugcwala khona abantu. So sisempini emangalisayo ngoba usathane angafuni ukuthi abantu bakwenze ukuthi balazi iqiniso ngoba leli liqiniso amanga wonke lawa alethwa yisitha kwasekuqaleni sithi umuntu kasoze afe fi yiwe siwaphetheyo ngoba kasizange sihlale phansi sifunda umbhalo kodwa lapha umpostoli uPaul yasi uthi zonke izinto zicingenini ende sizithesta ngani indlela yokuthesta imfundiso engiyibambileyo kumbe engukholwayo kuliBhayibheli nxa kungekho eBhayibhelini kayisikho kwethu nxa kuseBhayibhelini siyakukholwa. Yebo thina into ehlolwayo into ehluzisiswayo uzuthi wena mhloli wakhona usuthiseke ukuthi ngempela lokho enguhlolileyo kupasile kumbe kufeyilile. So ungananzelela empilweni yesiKristu kuqhakathekile kakhulu ukuthi umuntu as an individual loba upastor esechumayelile phambi kwakho akufike uhlole umbhalo njengoba namhlanje isihloko sethu sikhuluma ngemililo yasegehena izawunanzelela sisiya phambili ukuthi abantu abaningi bayethuseliwe abantu abaningi bayesaba igehena kabesabi sono. So uzakuthola ukuthi konke kusukela ukho konke lokho ungazwisisini ngomuntu lasongazwisisini ngegehena ngokwalo ngiyakutshela bonke abesaba igehena bayegehena kodwa abesaba isono bazakuya ekhaya ezulwini. So siza kuchasisa sisiya phambili ukuthi xa sisize sibone le imlilo ukuthi ngenjani. Ngempela amaKristu amanengi kumabandla ehlukeneyo bayikholiwe leyo ndaba yokuthi imphefumulo ngayifi nxa uyisoni uya egehena nxa ungolungileyo uya eparadise nxa umphefumulo ungafi usegehena usiyangaphi. Sokuthanda ubona kuphambane lalokho esofunda eBhayibhelini kuze kungikhumbuze bangane bami asathi ngangikugrade bani kulokho utitshala wethu wayethi nxa sokuwe waba lomsindo eclass ethi othi ke ndikhumbuze ukuthi kuzakwenzakalani nxa usofile athi phela ungafa so ungononileyo kule nkankatha yezenga udengezo lude siyatsha khona singakwazi khona mhlala ubomvu gebhu usathana bephethe inkankatha eforogwe nxa ubuya so ahla kuchochamise akuchochamise manje utitshala wayehlala wengonyana nakho ukuthiza esithi uthi wayebehlala isithana nebra leswiti ne elihuhane ayibamba nasengumntwana leyo ndaba ukuthi yikho kuzakwenjani ozathi kwenzakale. Yes leli viki bathandikayo sikhangela ezinye zezinkolo
ezingasekeli iBhayibheli kanye le ndaba yeBhayibheli. Ezokho ezibambele ukuthi umphefumulo emva kokufa iyaphila. Ake sikhangele isigaba sokuqala esisekela into enjalo yomphefumulo ongafiyo. Uyisango 66 verse ka 24 ithini? 66 verse 24. Ngizayibala lapha. Bazaphuma babone izidumbu zabantu abangivukelayo, impethu kayikufa, lomlilo ozitshisayo kayikucitsha. Baza kuba isinengiso kuyo yonke inyama. Uyifunde kuyakho iversion lapha sizwe. Ithi lapha bazaphuma babone izidumbu zabantu abangihlamukelayo. Impethu yazo kayikufa, lomlilo wazo kawuyikucitshwa, njalo ziza kwenyanyeka ebantwini bonke. Singahlaziya kanjani lumbhalo ikakhulu leli bala elithi impethu kaziyikufa? Siyitole kanjani lindaba? Ngifuna futhi sikhangele ukuthi indlela etolikwe ngayo iyasekelwa yini liBhayibheli na? Kungenxa yani kuthathwa impethu sengani impethu eyodwa futhi ngoba kuthiwa impethu. Alright. Sizimele sikhangele kakhulu ukubana iBhayibheli lona lichaza njani indaba yabafileyo. Kuthiwa abafileyo kabasazi lutho, balele. Ivesi le indlela ekuletha ngayo iyasilethela kucace ukubana laba ababi laba nxa bekhethe indlela abakhethe ngayo, isiphetho sabo, impethu lezi kuthiwa azikwenze njani? Azikufa. Okulethwa akutsho ukuthi impethu kazifi. Okuchiwoyo yikuthi impethu lezi azikufa, kumbe azikuchabalala zingazange zaqedelana lomsebenzi ezimele ziwenze, okuyikudla izidumbu zalaba bantu. Ngifuna kucace. So ibala elisetshenziswayo laphana litsho ukubana liziya kusebenza okwesikhathi sona leso ezinikezwe sona impethu lezi ukuthi zenze umsebenzi ezimele zofeze, okudla izidumbu lezo. Khonapho eodamaforo akutsho ukuthi impethu eyi-1 kayikufa. Kutsho ukuthi le ngadli ife kodwa ezinye zizaqhubeka. Umsebenzi wempethu. Exactly. Kubeka kahle. So enguzwayo lapha okulethwa ngomaforo lo ncube ukuthi indaba yempethu engafiyo ukuthi ababi baza chabalala bangabi khona. Kulento engifuna ukuyiletha lapha kuObhadaya lapha Obhadaya uthi uverse 1 uverse 16. Verse 16. Yes, ngicela ukuyifunda ngesikhiwa bese ngiyiletha ukuze usiseke lokho okulethwa isifundo. Yes. Ithi, for as you have drunk upon my holy mountain, so shall all the nations drink continually. They shall drink and they shall swallow down, and they shall be as though they had never been. So i-emphasis i-last part umuca wokugcina lo utsho ukuthi impethu lezi ziyakudla abantu izidumbu zababi bangaphindi bachabalale, bangaphindi babe khona sengani abazange baba. Yes, umqondo lethwa isifundo. Okay. Yeah. Now ukuthinto iverse eyathinta ngitsho lomlilo ozitshisayo kayokucitsha. Alright. Yeah. Sithini ngawo? Impethu senzwile. Uyafana lo mlilo. Alright. Awuyikucima ungafezanga umsebenzi wawo. Alright. Indaba elethwayo ngiyokuthi uyasebenza lokho okuthunywe khona uchabalalise. Indaba yokuchabalala. Yeah. Inaphakade usetshenziswa ngokuthi uyachabalalisa. Umlilo ungasebenza njengokuthi umlilo uchisa
indlu ichabalale ingasayiba khona futhi sokubizwa uthiwa kwangani ngumlilo obe eternal haya ukuthi bubhebha mchokotsho ubhebhile waqedela ukuze umlilo ubhebha uyabudinga ukuthiwa yi-oxygen angithi be umlilo nxa kungasela lokho okuchisayo lobi oxygen ikhona uphefumula nxa kungasela carbon ekuchisayo lokhwana umlilo uyama ukubhebha yikho kuthiwoyo ngicela ukulethi verse esekela lokho okukhulunywa nguma-4 amahubo ngu-9 ivesi ngu-5 lo-6 ithi uzikhuzile izizwe wababhubhisa ababi wawesula amabizo abo kuze kube nini lanini ukubhidlika okungapheliyo kusehlele isitha wawasiphuna amadolobho aso sekuphele nya lokusikhumbula so yikho lokho okufithizelwa nguma-4 ukuthi kutsha kungasali lutho kungabi lalutho yiko umqondo esiwutholayo kulamandla lokho iSodoma leGomora kwachabalaliswa inaphakade kodwa umlilo lokho ubhebha inamhla awuvuthi ngitsho yes so ukuthi akusekho anje kwachabalaliswa ngakho ngifikelwa ngumqondo ukuthi akulamuntu okumele ayethuselwe ngokutsha inaphakade kodwa umuntu kavezelwe ukuthi okuzayenza ukuthi ungayegehena yikuthi isono sisusiwe kuwe ngakho umuntu kaphile esesaba isono kulokwesaba imililo ngoba vele umlilo uyachisa iproblem esihlala siyikhuluma noma sidlula kwezinye izifundo yikuthi umuntu ubuhlungu abuzwa namhlanje bafuna ukuba attach kwezinye incazelo hayi ungayesaba umlilo kodwa yesabani ungayesaba amawemusi kodwa yesabani isono uThixo asuse isono empilweni nxa impethu zizitika ngemizimba yababi kwenzakalani ngabangcwele na Yesaya 66 verse 22 lo 23 abalungileyo babe kuphumumo labo bathola impilo engunaphakade kulo kufa okunaphakade lempilo engunaphakade utsho ukuthi usufile akusela lesikhumbuzo sakho sokuphelile suchabalele kumbe uyaphila ingunaphakade awuyikufa futhi so kulama extremes amabili kukho konke esikwenzayo akula muntu omefensini so izinqumo sizenza khathesi sisaphila kazenziwa futhi ekufeni kumbe sesifile sesimele kumbe ujikelwe emlilweni kumbe uye kuparadise kumele sezinqumo khathesi saphila yes akasifundele ivesi yana nithe ifunde sisidlulele phambili uvesi ngu-22 lo 23 ithi njengamazulu amatsha lomhlaba omutsha engikwenzayo kuzakuma kokuphela phambi kwami kutsho uJehova ngokunjalo ibizo lakho lenzalo yakho izakuma kokuphela verse 23 kusukela ekuthwaseni kwenye inyanga kusiya ekuthwaseni kwenye njalo kusukela kwenye isabatha kusiya kwelinye abantu bonke bazakuza bakhothame phambi kwami ukutsho uJehova bazakuza bakhothamani phambi kwami sisiyabona bathi ngabona isiphetho somuntu olungileyo lo muntu onjani omubi yikubana wena ukhethe njani wenza njani isinqumo njalo kuma-4 njani echilo kulenye indaba exoxwayo kugwalo the site of hell the site of hell elotshwa nguDuplin James Duffy ophile ngo-1874 nxa echaza ngomlilo lo uthi umlilo lo ojezisa abantu uthi uyazi umkhulu kakhulu unjengebhore likhulu eledlula ini umhlaba wonke akungifundele uMalakayi 4 verse ka1 ufundele uJude 7 ithi lapha uMalakayi 4 verse 1 ngeqiniso luyeza usuku luzavutha njengesithando somlilo zonke iziqholo
njalo zonke izixhwali ziza kuba ngamabibi, njalo lolo suku oluzayo luzabathungela ngomlilo. Kutsho uJehova uSomandla, kakuyi kusala mpande loba gatsha kubo. Uzafunda lo Jude 7. Nxa esavula ufuna sibe sicabanga ngalo ukuthi lezi zindimi zingasinceda njani ukuba sizwisise kabanzi umqondo esikhulume ngawo womlilo onjani ophakade, kumbe umnakano njengokutsho kaJesu ukuthi abalahlekileyo bayoba semlilweni waphakade, Mateyu 18 verse 8, loba emlilweni ongeke wacitshwa, Mark 9 verse 43. Awusifundelana iverse uJude 7. Jude 7. Ngokunjalo iSodoma leGomora lamadolobho aseduzane azinikela ekuxhwaleni kobufebe lokonakala, ayisibonelo salabo abezwa isijeziso somlilo wanini lanini. Bayisibonisa usokuzwa isijeziso womlilo wanini lanini. Yes. Indaba le isinceda njani ubana sizwisise umqondo womlilo ophakade? Yebo sixoxe ngawo, sisabona sinabe nxa kuvuma. Sichaza njani indaba yephakade lanxa sike sayichaza? Okay, kukundima okwazithinta lasana isiHebheru. Balebala elithi olam, kusiGreek bathi ion. Okutsho ingunaphakade. Bese besichazela lapha ukubana ungabala uExodus 21 verse 6. KusiHebheru ibala lelinxa lisetshenziswa kusitsho kuJehova, licho usimakade ohleli ingunaphakade, owayekhona izolo ozakuba khona ingunaphakade yonke, akala siqalo akala siphetho, nguJehova lowana. Ebese sithi nxa lisetshenziswa yithi ebantwini kokubhubhayo kumbe okuthiwa okumothali, bese kuthiwa kuyabe kukhulunywa ngesikhathi thize okusibolekiweyo lokho leso kumbe leso sidala. Kufana lo muntu ulesikhathi esithile asinikeziweyo. Ngibuye emlilweni lesikhuluma ngayo, nxa kuthiwa ukuthi iyakubhebha ingunaphakade, sike sakuthinta siveza laphana, kuthiwa ukubana iza kubhebha iqedelane lalokho emeli kuchise. Angithi be ichise, uyakuvutha umlilo wakhona, uchise lokho ovele kunjani omele ukuchise kuchabalale. Ipoint lokho ibuyele emuva lapha ekuchabalaleni kubuye kwababi. Le ndaba yona le akula mlilo oyakubhebha ingunaphakade, akula gehena eleyakuvutha liche ingunaphakade. Likhona liqedelane lesono, ngoba okuchayo vele yisono. Isono singatsha kuqedelane laso, sokuchabalele asikuvuka futhi. Uyandithathekisa mafoni. Right. Uthi kathi uyabona okwenza abantu bethi umlilo uzavutha inaphakade, yikuthi baba explainer uNkulunkulu olocuku, uNkulunkulu olomoya omubi, uNkulunkulu okholisa ukuthi nxa esedale umuntu aphinde amchise okungapheliyo, uNkulunkulu lwana olocuku sibili. Njalo futhi nxa kuyikuthi umlilo uzavutha inaphakade, kutsho ukuthi isono siza kuba khona inaphakade. Ngakho ke kuyabe sokuveza uNkulunkulu ongela ndaba lokususwa kwani kwesono. Engiya kukhonanko ukuthi balaleli kasinanzeleleni ukuthi indaba kayisiyo yokwethuselana, indaba ngiyokususwa kwesono. Ngakho exactly, ngakho ekususweni kwesono
uNkulunkulu kathandi ukuthi abantu benze izinqumo ngokwesaba kodwa abantu kabenze izinqumo ngokuthi babonile ukuthi ulothando ufuna ukubasusa esonweni ngoba kule contradiction into ezimbili omunye ufuna ukuthi abantu bebone uNkulunkulu elolaka esesabeka iqiniso leBhayibheli lifuna ukuthi abantu bebone uNkulunkulu elothando efuna ukuthi bangathi kodwa baphile inaphakade uyazi uthinte into emangalisayo lapho Ncube umfundisi uthe eveza isifundo wakhuluma ngepoem kaBabalwana uthi abantu bagcina bekwamukela ukuthi umuntu omubi angafa uya ehell ngilombuzo emfisa ukuthi singawukhangela ukuthi kule hell yini echayo kathesi ngoba anti sithe impendulo yonke lencazelo yonke siyithole eBhayibhelini ngoba usambulo ngo20 la ngicela ukufunde enye ivesi usambulo ngo20 ivesi ngu9 lo 10 ithi badabula phakathi komhlaba bahonqolozela isihonqo sabantu bakaNkuluNkulu idolobho alithandayo kodwa kwehla umlilo uvela ezulwini wabaqothula omubi owayebakhohlisile waphoselwa echibini lesolufa elivuthayo lapho okwakuphoselwe khona inyamazana lomprofeti wamanga bazachukuluzwa emini lebusuku kuze kube nini lanini ngifisa ukuthi silethe ukuthi indaba yehell kumbe eyegehe kayikho kathesi imfundiso ngakukho lokho imfundiso le ngayikho eBhayibhelini ukuthi umuntu angafa nxa emubi uya egeheni ngoba kakula sihogo esivuthayo angekwazi ukuthi singabe singaphi kodwa imfundiso esilayo kuyimfundiso yokuthi umlilo ukuba khona uzaba khona kodwa ukusasa ngoba usambulo 20 usinika lapha into zonke abangcwele sebethethwe baye sebevele ezulwini ababi sebevuselwa ukulahlwa yikho lapha esithola khona kulokuthiwa ligehe okuthiwa yilake of fire yikho kulechibi lomlilo so isikhathi lesi kasikathesi sikusasa lapho ababi abazasukwamukeliswa khona isabelo sabo sokubhubha uMrs Mhlangu ngikhuluma into eqhakathekileyo uyabona umuntu ophila ngokwesaba ulengozi yokuthi izikhathi zonke uyacreate udubo engqondweni so yikho thola ukuthi umuntu nxa esesaba izinto ezithile uyacreate indubo ezinenga engqondweni aphile phakathi kwezindubo leziyana zibiswe yikwesaba so abantu bayacreate igehena engqondweni igehena lelo alicreatayo kungenxa yokwesaba lelo gehena elifakwe kuye futhi nxa uMrs Mhlanga ekuletha lokho uveza ukuthi khona kasisuseni indaba yokuthi kule gehena kathesi ngoba kakulanto echayo kathesi ngesequence yeBhayibheli vele lo Musa anti kawo kanjani kawukavalo lo Jesu kakabuye kwesibili so kathesi ngeza ke sikhulume ngokutsha kwabantu uJesu vele engakabuyi okwesibili singakahambe ezulwini 4000 years uMalachi 4 verse 1 uthini kanje yebo ufuna ukukhuluma esensathi yabona uSathani imfundiso yakhe le ayiletha njengoba esho uNcube lapha lomhlanga ngiyokuthi aphazamise icebo likaNkuluNkulu lokusindisa abantu number 1 kuyethuselwa abantu ngokungakenzakali kulethwe omunye umpikitsha ongasiwo uyabona indaba yokuthi kulokutsha usambulo lwesimbaleleyo u20 lo uyaveza la kwangani futhi kuthiwa ingunaphakade kodwa indaba elethwayo ukuthi kungatsha ngoba okulandelayo kudalwa umhlaba omutsha khona lapha so ikho sithe simele sikhangele ukuthi imfundiso yeBhayibheli ngesubject yona leyo ithini ungalandela lapha indaba leyo yokutsha everlasting part ukutsha ukujeziswa okunaphakade ingozi yakhona ngiyokuthi nxa kuyingunaphakade kuthi ukuthi isono asifi impela siyahlala sikhona ngoba kuya kule bufakazi lokho kusitsha khona phana abantu bekhangele kuloko kusenzakala uNkulunkulu esimkhonzayo sifuna ukufithizela abalaleli
uNkulunkulu uluthando. ukuthi wena ophile for only 70 years usiyakuthi phakade Phakade wami uNkulunkulu uluthando akafisi lokuthi apaniche abantu ajezise abantu ahlale elokhe babona bejezisa. uNkulunkulu uyamelana lesono adile laso kuqedelwa kuqaliswe kutsha ahlale labantu kungayiba khona umvukela. Umsamazweni lawa uMalakayi 4 verse 1 thini ithi ngeqiniso luyeza usuku luzavutha njengesithando somlilo. Zonke iziqholo njalo zonke izixhwali ziza kuba ngamabibi njalo lolo suku oluzayo luzabathungela ngomlilo kutsho uJehova wamabandla. Kakuyi kusala mpande loba gatsha kubo. Ayiko kusala lutho. Ivesi iqedile Akakhulu. Kulo ngokudinga futhi. Njalo uyaveza ukuthi luyeza alukho nansinda. Ngibuyela isifunde kade ngisilalele lisipresenter last week. Lathinta ngendlela iBhayibheli okumele lenze njani lichasiswe ngayo. Eliziphekisa. Exactly. Uzananzelela ukuthi siphiwa same principle la ngezifundo ezibuyelileyo. I-principle yeBhayibheli ithi yona umphefumulo. Nxa iBhayibheli likhuluma umphefumulo, likhuluma ngomuntu umzimba lo moya wani wokuphila. Lapha futhi iprinciple yeBhayibheli nxa ikhuluma ngokubhubhiswa inaphakade itsho ukuchabalalisa. So kayitsho ukuthi into yakho iza kuba khona ukuthi nxa ikhuluma ngokubhubhiswa inaphakade iprinciple yeBhayibheli iyabisitsho ukuthi kuzachabalala kungasabi khona. Inkondlo esiqale ngayo ithe yona umphefumulo lo ungavele ulokho ze ufe nxa ulezono uyasuka lapha uye kweyindawo kumele uqale uyegeswa khona uhlanjulwe khona. Kambe ungakhona indawo lapha abangcwele abangaqala bahlanzwe khona izono zabo anduba bangene eparadise. Kuziphe ezinye indlela ibandla bathandikayo elikhuthaza ngayo kumbe amaKristu akhuthaza ngayo ngendlela lapho kungafinyezwa khona ukuhlupheka eGehena. You know. Khuluma. All right. Ngicela ukuqalela la. Uyabona amaKristu wonke kungaba ngumKatolika, kungaba ngumAnglican, kungaba ngumbrethren, kungaba ngumSabbath. Ngithanda ukuthi ngi-encourage ukuthi kasike sihlangane eBhayibhelini. Singadefendi mhlawumbe maybe okwabuya lo church father kumbe lo bani. Kodwa kasidefende okubuya lani leBhayibheli. Ngiyakutshela sonke nxa singafaka iBhayibheli esenta sibe sesibuya kulo sizodinga ngokuthi abantu bayasuka yini bake bayakutsha. iBhayibheli from Genesis kuze kuyefika kuSambulo kawusoze ukuzuze khona. Kodwa inkolo enjalo siyayihlonipha nxa ivele ikhona. I-right but nxa sesiya eBhayibhelini yikho sesithi khona kahle sike sikhulume ngakho sibone ukuthi kukhona yini eBhayibhelini. eBhayibhelini ungabala kusukela kuGenesis kuze kuya kuSambulo kakula lapho okuthiwa imoya umuntu uyasuka ayetshiswa ngaphi khonokho okwenza ukuthi kube lenkolo enjalo ukuthi sisekelwe ukuthi umuntu ngumoya. Okuyikho kade sivele sikuchasisa emuva ngale ukuthi mlaleli ukhonapho wena kasomoya. Ngicela ukuthi ukuzibambe uzizwe ukuthi ngumoya yini kawusomoya wena. Ngakho kakula muntu othe ngafa sesiya kutsha endaweni ethile umuntu yabe sengasazi lutho. Okay. Ingozi ekhona lapha. Yeah. Ukuthi singakwamukela imfundiso le yokuthi kule ndawo thize abantu abaza kuya khona behlanjululwa. Ingozi yakhona yikuthi khathesi indlela abantu abazaphila ngayo baphila
umathanda berelaxile bengenzi izinqumo eziqhakathekileyo abafuze bazenze. uSathane uxhwalile izihlobo ezithandekayo uyakwazi khona lokho yikho ezasitshela ukuthi hayi ikhona indawo lapho ungahlanjulula ozancengelwa khona lobu ungazi wenzeni akulandaba okungasikufa ikuphi sikholisele siza kucelela imali khona siza kuyabhadala imali khona kumbe ula uzazicelela unikezwe ithuba thiza hayi singarojwa nguSathane isikhathi isona lesi asenzeni izinqumo ngemva kwalokho sihlangana lokwahlulelwa kakhulu indlela maforo ezigcweleyo esiKristwini eziyinkohliso ukuthi sonke sizakwamukela uyazi ukuthi imfundiso leyithini uSathane uthi ukuthi wonke umuntu ekucineni vele ucine senga akulandaba ukuthi uphile njani ake nitshele ke khonapho isiyaphambili ake nitshele khonapho asithi thina yebo kunjalo kulabantu abathi bona kulendlela ezokuphungula lobuhlungu kulabantu abanjalo bathi iziphi lezo zindlela lapho ongehlisa khona lolo laka umuntu umkhuphe kumbe ufinyeze ukuhlupheka komuntu egehena yiziphi indlela lezangikhona lezo umaforo ezinye uzithintile lapha mfundisi kodwa la kulenkohliso ekhona kumaKristu ukuthi ungaphungula ubuhlungu bokujeziswe purgatory ngokukhulekelwa yilabo abasele ngapha yikho ubona sichitha amathuba sizama ukukhulekela abantu abafayo ukuthi kabalungisiswe uNkulunkulu abamukele enye indlela elethuyo lapha ukuthi abantu abakhuthaza ukupha ungapha uyenza imisebenzi yokulunga kumbe i-indulgences kuthiwa indaba yokuxolela ukuthi imali iyalethwa ukuthi hayi sesimbhadalela izono zakhe zonke azenzayo so yimfundiso ekhona kukanti uthawule indoda yathathana yazicabanga ukubulala uzibane usasa engake ngisono sasimali yami yokucela intethele yimfundiso enjalo kodwa like uncube lokho eyifithizela indaba yokuthi isono asisuswa ngemali isono sisuswa ngegazi likaJesu yikho abantu bonke befanele ukuza kuyona kuvike ephelileyo sekufithizelile ukuthi impilo le yiso sodwa isikhathi esisiphiweyo ukuthi silungisise udaba lwethu loJesu ipurgatory imfundiso engekho eBhayibhelini kakula muntu ongakuncengela kumbe kakula mali yakho akula msebenzi emihle ongayiyenzelwa ngabasele ngapha ukuze ikudlulise uye kuNkulunkulu omunye wambuza wathi yena umfundisi nathi wena ubona njani wathi hayi hamboni anaso umfundisi ohamba enyawo kukanti abanye bachanga ezimota ngani okunye okumele sikufunde njengoba esitsho uMrs Mhlanga umuntu nxa ethungamela engaze abe lemoto enjani abe lemali enjani nxa kuyikuthi imfundiso kayikho eBhayibhelini igcizelela lokho esikubalisayo baleka ngoba indaba kasoyemali baleka indaba isekuthini isono siyasuswa yini siyazuswa yini ngiyabonga ubana liyathinta ukuthi asihlanganele ngaphi eBhayibhelini ukuze sihlangane eBhayibhelini sesikhulume kabanzi ukuthi kule mfundiso nale ukuthi imphefumulo yami yegezwa yegehena ngaphi amavesi la umtshumayelo ngo9 verse ka10 uHezekiah ngo18 verse 20 to 22 uHebrews ngo9 verse ka27 othi yena abantu bonke bamele ukufa kube njani kube kanye usulandela konjani kwahlulela bona lamavesi engabalisileyo asincedisa njani ukuphikisana lale imfundiso esikhulume ngayo na lokho okusisiza kuhle kakhulu ekuthini singabakwazi khona lokho sokusitsho ukuthi siphile njani khona manje sokudiliza ukuthi akula enye kusasa lapho esizakwenza khona izinqumo lapho esimele sizihlalele nje kuphela sibe kwazi ukuthi Mhlanga ukuthi uSathane uyasirobha ukuthi wonke umuntu uzazingenela lalwana oziphilela buchapha athi kuyafana imali yami ngiza kuyisebenzisa abathandwa bami abasele ngiyangizwa abantu bekhuluma
abangafuni ukuyakhonzwa uthi nxa lisiyakhonzwa uthi lihambe liyesikhonzela lathi lawo nto ingqondo yena leyana isukele entweni zona lezi akula muntu okhonzela omunye umuntu umuntu hambe uyezikhonzela angithi phela sonke silommeli oyedwa so kunengi usathana kulethileyo kulabo baba abanye abangayikhonza ngicabanga ukuthi abantwana bayahamba ungababuza bayaklema lamabandla athile ukuthi hayi thina singamalungu ebandla beklema ngoba balombumkabo kumbobana balokhuza so usathani uyasiroba asithathele amathuba esimele siwasebenzise amandla esakhona ukubana sisebenzele uNkulunkulu asazini lokho besithanda khona alright impilo kukhathesi ukufa kufiwa kanye okulandelayo uJesu ngiyamthanda kakhulu uJesu lothando olukhulu kakhulu lokho ngizahlala ngikukhuluma othi even lo Satan embuluza kangaka impilo ithatha kuJesu uJesu lothando esingeke saluchasisa uNkulunkulu lothando lunjalo but uSatan enjalo elempilo akaya ezulwini ngoba akakho ngcwele nguye othungamela isona so kasikunanzeleleni bathandeka nxa sikhuluma ngelokhuzenini ngendaba le egehena lokutsha landani ukuthi uThixo afisa ukuthi sikubone luthando lwakhe oluphuphumayo olungadawuthwayo lobu uSathane ufuna ukuthi asuse umcabango ukuthi uThixo lothando thina siyaku-emphasize ukuthi uNkulunkulu uyakuthanda ufuna ukuthi isono sisuswe siyabonga besibuze sathi thina amavesi la asinceda njani usetshilo kamafitshane wathi ngifundele yangikhona umthumela 9:10 uthi lokho okwenza kwenze njani ngamandla wonke lelithi kuhle ngoba kawukho umsebenzi nomcabango nolwazi lokuhlakanipha endaweni yabafileyo thando lokhulu ezindaba endaweni yabafileyo lapho njani oyakhona ayakhona lapho egehena lapho oyakhona kodwa endaweni yabafileyo lapho njani oyakhona enqema umuntu athi hayi indawo yabafileyo lapho engiyakhona kusegehena hayi iBhayibheli lisho njani awula msebenzi awula umcabango akula kutsha ngale ngicela ukuletha omunye umcabango kusekela lokho mfundisi okutshoyo kulomlobi lapha engimthandayo kumanuscript 51 eka 1890 ukuthi kanti into yepurgatory le njengoba ingekho eBhayibhelini isisusa sayo singaphi uthi lapha umcabango wegehe elivutha kokuphela ungumcabango kaSathane abese sithi ipurgatory yavezwa nguSathane lezi mfundiso kazisoqiniso njalo zilimaza zihluzula isimilo sikaNkulunkulu zenza uNkulunkulu akhangeleke njengolochuku olenhliziyo embi ophindiselayo njalo ongathetheleliyo so into le ilokhe yabuyele engadini yakhumbula sikhuluma ngamazwi amabili uNkulunkulu utheliza kufa nokufa ilizwi lesitha lathi alisoze life so indaba ivela kuyona liyana ivoice uyabona ke uyathatha sokukhuluma ngemiphefumulo eminingi ehlukeneyo akusifundele uSambulo ngo20 verse ka12 siya ku14 sizwe ngemiphefumulo enjani ehlukeneyo Sambulo ngo20 ivesi ngo12 ithi ngase ngibona abafileyo abancane labakhulu bemi phambi kwesihlalo sobukhosi kwase kuvulwa izincwadi kwavulwa enye incwadi eyincwadi yokuphila abafileyo abahlulelwa mayelana lalokho ababekwenzile okwakulotshwe ezincwadini banengi ke bathandekayo abantu bathi hayi liyana ukuthi kulomlilo lokuchisa abantu lokho lokhona bakhona sebephume kukho kodwa nangu lokho bekubambelele abakhona abangasawukhangela ukuthi kuyahlanjululwa kodwa bakholwa ukuthi abalungileyo bayathokoza ngaphi ezulwini eparadise abanye bathi leyo mphefumulo yimimoya nje ehlukene lemizimba abanye bathi imimoya eyembeswe imizimba yenkazimulo uma ukhangela imfundiso enje kungenxa yani kulovuko
lokwahlulela kwabafileyo bona bevele bethokoza eparadisi na. Okay, imfundiso le imfundisi iyingozi. Iyingozi ekuthini yenza uvuko, yenza ukuza kwesibili kukaJesu kungenza ingqondo. Ngoba nxa abantu besifa sebelo Jesu bethokoza kungani ezabuya kuvuswe. Ulandani vele. Zwani ukuthi umsebenzi ngo2 ivesi ngo29 lapha nxa umpostoli uPeter Chumayela uthi lapha uvesi ngo29 Right. Bazalwane ngiyalitshela ngilesibindi ukuthi ukhokho uDavida wafa wambelwa njalo ithuna lakhe likhona khonapha kuze kube namuhla. Uvesi 34 abesesithi phela uDavida kakhuphukanga ukuya ezulwini. Nansi indaba. Ikanti wathi inkosi yathi enkosini yami hlala ngakosokunene kwami ngize ngenza izitha zakho zibe isinyathelo sezinyawo zakho. So Ohlubalo 1 Corinthians 15 verse 16 to 18 isengeza kulokho okhuluma ngakho. 1 Corinthians Sibonke sizikhanyiselane ngabafileyo. 15 ivesi ngu16. Yeah. Ithi lapha uma abafileyo bengavuswanga ngakho lo Kristu kavuswanga. Uma uKristu engavuswanga ukholo lwenu luyize lilokhu lisezonweni zenu. Lalabo abafa bekuKristu balahlekile impela. Balahlekile njani? Impela. Ubusiqedise adu. Bemfuna ukuletha ukuthi umbhalo uyasicacela mfundisi ukuthi nxa umuntu efayo kayi ezulwini. Yikho angazi ukuthi kwasokudlula iminyaka eminingi okunganani uDavida wafa isemon leyichunyayelo wathi kuze kufike namuhla ithuna lakhe lilokhe likhona. Kuveza ukuthi umuntu nxa efayo akulabantu kathesa abaya egehena kumbe abaya eparadise. Kodwa abantu bayalala emathuneni bamelele ukukhala kophondo. Yeah, uSathane uxhwalile sihlobo esithandekayo. Njengoba ngike ngatsho ungabona into kumbe imfundiso yakhona ingenangqondo ingenzi sense ungayamukeli ungakhanyela khona lokho vele akungenelani vele akuzwakali nokuthi ikhanda lakho linga lomsila unga. So esimele sikwenze ukuthi samukele imfundiso yeBhayibheli ukubana abafileyo kabazilutho balele baza kuvuswa uza kubuya akakufihlanga. Ungaba lo Korinthe nalo ichapter efanayo chapter ngo15 uyasho kubana hayi uphondo luyakha abaleleyo bavushwe bagqokiswe limzimba efayo igqokiswe ukungafi lalimzimba ebolayo igqokiswe ini imzimba uyikhuluma iphelele injalo wona mothoba kuqoka nini ekuvusweni. Yes. Genesis 5:24 khuma ngoEnoch uthokozana ngoEnoch. Uveza ukuthi Enoch waguqulwa. Alright. So le indlela kaEnoch mfundisi bemfuna ukuthinta lapho ukuthi iBhayibheli nxa likhuluma abantu abasezulwini liyasivezela indlela abahambe ngayo ezulwini. Indaba kaEnoch kuthiwa uEnoch waguqulwa wayezulwini. uElijah simbona la eguquliwe angithi ehamba ezulwini. But silo Moses wavuswa uJude 9. uJude yes sibe sesiba la besifunde ngayo emavikini adlulileyo ukuthi bavuka kanye loKristu. So indlela siyabona ukuthi abantu vele abasezulwini bafike njani. Imfundiso yokuthi wonke umuntu angafa ukhanye ngomoya lokhethe kuzama ukulethwa ngoncube ukuthi umuntu uyini imimoya iyezulwini yini. So kumele siqaphele ukuthi amangesitha ukuthi umuntu kafifi yiwo alokho wafithizela ngokuletha imfundiso yonke yokuthi abafundisi Imililo omunye wakhona oletha uSathane uyasiroba anti singafelwa ngendlela yokuzama ukusiduduza okangani sithole amandla ududuze ngokutshelwa ukuthi owakho usezulwini anti yabona uyabungani usududuzeka okangani suthabile hayi ayisikho ungathathiswa ngamanga akulanto enjalo. Ulele njengoba kuthintiwe lapha ukuthi uDavid ukhokho ulele kenyukanga ukhona lapha. So asikwamukeleni sibekwazi ukuthi kulethembe libusisekileyo lukhona
usuku lovuko luyeza alukho khathesi owathembisayo futhi njani uthembekile uza kugcwalisa yilo ithemba esilalo okunye lokho hatshi umaforo ufundiswa ngikhumbuze inye imfundiso engayizwa semfelwe ngumama umfundisi wachumayela ngaloliyana usuku wathi singakhali ngiyakupoint kamaforo ukuthi usathane uyabezama ukusiduduza kodwa esiduduza ngenkohliso kwathiwa angikwazi ukuthi imfundiso vele le iyangenelana yini umuntu wakhona kuthiwa uhamba nini ezulwini ufundisi ngoba kumbe uhambe ngafa kumbe ngosuku sesimngcwaba imfundiso yakhona ingeni ngoba mina umfundisi lwana wathi umama lingakhalili idabu kumama ukhona bulikhangeli umama mbwayeseleyo wangcwatshwa ngemva kweviki so ngiyabuza ukuthi imfundiso leyo ningenelani sithini ithi umuntu lo moya uhamba at death kumbe esengcwatshwa ngoba ivini sengcwatshwa kabe kuthiwa hayi lemthandazo ngiyokumcelela uhamba nini exact so khona lokho kasikucubunguleni lezi ngoma siyazihlabela ukuthi hayi kanyathele kancane even sesiyamngcwaba nyathela kancane nango nyambone sengene egedini lezulu izinto zonke lezi ziyinkohliso kaSathane yokuzama ukuthi afithizele imfundiso yakhe yokumelana loNkulunkulu lelizwe lakhe asiboneni ke kabanzi sesikhulume kabanzi ngale imfundiso kaSathane imfundiso le ethanda bana isiduhise sonke asike sikhangele imbono yeBhayibheli sibona kanti lona iBhayibheli kabanzi sikhangela ngalindaba liyibamba lithini u1 John 5 verse ka3 usiya ku12 yeba ngaba maningi lama verse yakala ngihle ngithi mina kungani umpostoli Johane elinganisela ukuthi ukuphila uphakade kukhona kuphela kulabo abakuKristu ayikho umuntu uyahamba uyegezwa somewhere usiya kodwa uhla kubalule kasobala ukuthi impilo kunaphakathi kubani kukungencane ubeka ngaleyo ndlela sifundane ngaleyo mavesi ungafunda ambala ngikhona sibese sixoxa ngawo ngizafunda lapha uvesi ngu10 usiya ku12 ithi lowo okholwayo endodaneni kaNkuluNkulu ulobufakazi lobo enhlizweni yakhe lowo ongamkholwayo uNkulunkulu umenze waba ngolamanga ngoba engabukholwanga ubufakazi bukaNkulunkulu abunike ngendodana yakhe othicha 11 lo 12 11 abesesithi ubufakazi lobu yilobo uNkulunkulu usinike ukuphila okunaphakade njalo lokhu kuphila kusendodaneni yakhe verse 12 lo olendodana yakhe ulokuphila lo ongelayo indodana kaNkulunkulu kalakho ukuphila le verse iphikisana njani lenkokhelo lemphefulo ongafiyo lokuba lomphefumulo sothola kuKristu ukuphila njalo ngingakwazi ukuqalisena inenga anti bekuthiwa ungaziphilela umathanda loba kuyini okwenzayo impilo zakuyithola uJohane kuletha kucace ukuthi impilo ikuJesu yamukela uJesu inyama nomphefumulo kusahlangene nomoya kusahlangene uza kuthola impilo engunaphakade ngaphandle kwalokho hayi asithini bye isihlobo esithandekayo asibambeleleni kuJesu uyavezwa uJesu ukuthi isono sangena ngoAdam angithi bela kudingakala uAdam wesibili okunguJesu uJesu nguye yedwa u316 nathi walithanda ilizwe kangaka wanikela indodana yakhe ezelweyo ukuthi lo lalo okhula angaphi kodwa atholeni impilo engunaphakade so impilo lesikhuluma ngayo umbono weBhayibheli uthi wona impilo siyithola kuJesu akula elinye igama phansi kwelanga esingasindiswa ngalo loba ungazi uye ngaphi ngaphandle kwegama likaJesu yikho kuphela isithola khona impilo nokugcwala kwayo utsho njalo yena uJesu uthi nzile ubani ufumane impilo nokugcwala kwayo impilo engunaphakade uyakwazi ukuthi umfundisi umaforo uthinta indaba eqhathekile ukuthi khona lokhu kuvelela kuSathane ukuthi abantu baphile umathanda akulandaba bakwamukeliswa impilo engapheli yakwazi ukuthi indaba yengadini kaAdam Adam wayengwa nguSathane ukuthi kungalaleli kuza kwenza
fanane noNkulunkulu. Yes. Kuza lanamuhla usathane lokho etshela amaKristu ukuthi umthetho kaMlima ulandaba ukungalalela kulana uNkulunkulu uzalamukela. Yiwo amayamanga aletha lapho ukuthi hayi ungaphila loba yini, ungahamba eheli wepurgatory ulungisiswe ngapho ubhadala imali kumbe ukhulekelwe uzakwamukelwa. Wena ungabi le ndaba isiphetho sakho ukuthi uzabe usempilweni. So asikunanzeleleni balaleli labafundi beBhayibheli ukuthi amangesitha ayekuthi umuntu loba ngazaziphilile esala intando kaNkulunkulu uzakwamukela. Kodwa ivesi esiyifundile kuJohane ikubizela abantu entandweni kaNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ufuna ukulalelwa. uNkulunkulu ufuna indlela yakhe, intando yakhe ithotshelwe. Ende kulabo kuphela abathobela uNkulunkulu ibabale impilo. Ya umuntu yena ngokwakhe esaphila kulezinqumo omele azenze kuyo yonke into ayenza kulezinqumo, njalo ezinqumeni zakhona kulempumela. Impumela yakhona ingaba impumela yokulimala kumbe impumela yokukhululeka. Silethwa emqondweni ukuthi selokhu sizalwa siyizoni sivele sinanyathiselwe ukufa. Kudingeka njalo ukuthi nxa sifuna impilo sizalwe kakutsha kuKristu onguye wanqobayo esiphambanweni. Ngakunanzelela ukuthi ungadinga ukukhululeka kwenhliziyo ngazo zonke izinto ezenziwa ngabantu. Imali yenziwa ngabantu, inkomo, izindlu, landlani ama-material things, lezinto zikamlimo ezenziwayo kaziphi kuthula. Kodwa uNkulunkulu ngokwakhe, Jesu wabona kufanele ukuthi ayehle afe sibe sesimamukela sizuze ukuthula. Nguye yedwa esingazuza impilo enaphakade ngaye. Sesixoxe kanenge bathandekayo ukuthi imfundiso le egehe lakho konke okuvuthayo kakukho eBhayibhelini. Amavesi alandelayo lenza sike sigijime komasinyane asisiza njani ukuzwisisa ngempilo engunaphakade la ngokungena kwesono. uRomans 5 verse ka12 usiya ku21 uverse 12 ayithi thina ngamuntu umunye isono sanjani sangena emhlabeni se lokufa kanjani kwangena kwena wele bantwini bonke ngoba sonke sinjani sonile. uFirst John u5 verse ka11 ka12 sesikhulume ngayo kanengi ubona yilo ufakazi ubona sonke siphiwe impilo ngela kuphila leyo mpilo sendodaneni yakhe olendodana yakho kanjani lokuphila ongela kuphela. uJohn 11:25 siyakhumbula sonke ukuthi okholwayo uthi ngikuvuka lokuphila. Yes ngamavesi asincedisa njani bathandekayo? Ungasibalela yodwa yangikhona. uJohane 11:25 uthi uJesu wathi kuye mina ngiyekuvuka kwabafileyo lokuphila. Lo okholwa kimi uzaphila loba engafa. Singakhohlwa ukuthi nithe asincedisa njani ukusisiza ukuzwisisa ukuthi impilo engela kuphela isendodaneni yakhe. Yes. Impilo ikuJesu. Asambeni kuJesu. Akula elinye igama elingasindisa, akula enye indlela esingasinda ngayo. Singaqanjelwa amanga, asambeni kuJesu, sibambelele kuJesu. Indlela uJesu ahamba ngayo emhlabeni, walala uJesu insuku ezintathu, olwesithathu wavuka. Uthi yimi bengiphila, ngafa, ngivukile, ngiphethe amakhiye. Isihlobo nyalinxusa asambeni kulo ophethe amakhiye. Nguye kuphela ungasilamulela. uTimothy qala ngo2 ivesi ngo5. Right. Silomeli munye phakathi kwethu loNkulunkulu ende umeli lo kunguJesu. Asingakhohliswani balaleli lababukeli balesi sifundo. Akula muntu ozasincengela ngemva kokufa. Kasiphileni impilo lepurpose. Khathesi yiso sodwa isikhathi esilaso sokunikela impilo zethu. Samukela uJesu sikhetha impilo yokulunga. Yithi labo esithenjiswa impilo ephakade. Nxa bengifuna amanzi lamele ngamukele imbodlela le. Phakathi kwembodlela le kulamanzi. uJesu Kristu angisho ukuthi uyimbodlela. Kodwa nxa ngifuna impilo lakuphela kumele ngamukele uKristu uzakufumana ini? Impilo lakuphela. Kasamukeleni uKristu bathandekayo siyakufumana impilo lakuphela. Ikuye kuphela kayekho eceleni. Ungasho wakho ukucina usisikhulekela. Isifundo lesi sesiyamisa eBhayibhelini.
sisitsho ukuthi kukho konke lokho ekade sikuchasisa iBhayibheli limi ngokuthi abantu baza kubhujiswa ekucineni. Ngakho inkolo eyabe ingaphandle iyeme kulokho ekade sikukhuluma ukuthi kakukho eBhayibhelini. Nxa kuyikuthi iyakhelwe kuzisekelo ezingekho eBhayibhelini, hayi kuyabe kukuhle, kodwa nxa kuseBhayibhelini sima ngokuthi kasithatheni okungaphi okuseBhayibhelini sichiye okungekho eBhayibhelini. Kasibeni lomthandazo. Baba wethu osezulwini, siyabonga kakhulukazi ukusithungamela kulesi sifundo. Sicela usifundise ukweyama elizwini lakho, ukugagadlela ngakuwe Jesu owasifela esiphambanweni. Ngawe sihambe sisiya kuBaba. Siphathiseke ezimpilweni zethu isono sisuswe. Ngegama likaJesu siyakhuleka. Amen. Amen.